Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Kajirong Hangpi Memorial Inspection Banglo Keda Matowar Kimi Kangpupon Singhason Ahavar Arlo Longet Alang Royakung Along Kedo Kajirong Hangpi Memorial Inspection Banglo Keda Matowar Kimi Thereponi Phaithong Kebrai CR ni KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Aridengpen Ingpupon Tanglo Bangso Towar Kedonlong Poplaki Singhason Local MSC Mate KARBI ANGLONG Autonomous Council EM IC Agriculture Land and Revenue Omor Singh Tiso Lapen Achor KARBI ANGLONG Autonomous Council Secretary Sangpi Nirola Phangchopi ACS Alang Litum Kemat Hakime Pen CM Akang Hon Kelong Ajoinesi Lapuson Mesen Thirklung Cement Dhalai Atowar Sitame Selam Ponlong Loputa Kethe Keding Texer Rested Atum Jethan Ponrinti Lapen KARBI ANGLONG Autonomous Council along Kedo Secretary, Joint Secretary, Chairman Pendanglok, EMS, MSS Board Chairman Atum Chetong Dun. Bangso Phi KARBI ANGLONG Autonomous Council Executive Meeting Sitame Kajirong Hangpi Memorial Inspection Banglo along Peman Ponlo. Pinpur Ponme Lapuson Executive Amai Council Pen Angtana Hemalong Me Kedolong Kid Daksing Hason along si Purkimo along Kecheng Siloputa CM Dr. Tuliram Ronghang Ahin Pen Thanpachini Pon. Bangso Executive Amai Jodera Piputhot Forest Department Atomaphan Bolero Pickup Truck Humthom Bolero Hemkong Long Humni Sitame Pipajor Ponlo Thereponi Phaithong Kebrai CR ni Kaziranga National Park Extension Protest Committee Rongmongwe Area Committee Atompen Pherangke Amai Kepadopon Bangso Amai along ake hai hunuk terang ahin pen mai chari ponsi mesen pen kecheng pen kijut an mai pachun pon Bangso Amai along ake hai Mohenbe General Secretary Dorsing Kramsa Propaganda Secretary Longjeng Terang President KSYF Chondro Kramsa Secretary KSYF Dhoniram Hansi Anparta Ongdong Alohiatum Chetongdun Bangso Amai along ake hai Dorsing Kramsa lapen ake hai Mohenbe atum Thanpachini pona tengke non malom social media along kache thangkluk KARBI ANGLONG along le aduya hoy Kaziranga National Park atum eco sensitive zone lapen animal corridor kasilam jia puthak rat atum kisung ke phonang ajok klar dak pen rong arat atum kachini jia phansi Bangso Amai padoponang koklupusi birta ribdun long Rongmongwe pen Jona Singh Tiso KARBI ANGLONG News Asi lasoi sulong penan non nitum lada garada long isi hurisa sonsi dolo sita ahok pedalam je thandam pulutang te lada ene kese tum raj Samsung teron milik lapen atum milo lage 20 rani raju inti las atum tawang lada lasi alang litum jitu inkori ke bang mesen lo sida laso isu bangge damtang 2011 12 ningkan pensi laso metals bangge isu bangge klan lo haso duni tum Kaziranga Extension Protest Committee anpas nemela da studio la penidu tum thurpaksi e phong lo penaan phong itum chesong ratur pa ka chesong na padulo laso wat council la nitum dam lo la pen ladak ekeng pen right 30 km so say ladak Kaziranga Extension long le dia je butha jadi tum Kaziranga director konsta me memorandum dipi kado ya asai pukha denglo lasi isi non ba isi chithan ga to lam thela hello nili tum kecheng 2011 aningkan ba 12 aningkan 22 nitum kechong kecheng du hala so du pini Samsung teron milik bendang lo penan kese tum hala so poruta nangthul lutpa pa namchesong bosante hala kecheng menon selang tum namchesong bosante pini laso ha non la po ana kisu anke lili de ji pusini ni matha sita isi non ma isi mane kipu bang tu lam hello non ba ke totally mane ditum ke theglong ba ke non isi political isi color non ki bidu nason se nitum theglong lasi lasona ba ke nitum chuningri lo ba nitum puntu ba ke lason political color na ke bidu ba ke lason dibeja na ji pulang afe itum kado eda chini laso metals ke no ke purely court matter si dam court long si non Supreme Court long si laso putha bage chedam bomlo laso aputha si dam tang 28 March anistame KARBI ANGLONG Autonomous Council ahin pen laso Supreme Court long ka chedam laso putha stame KARBI ANGLONG Autonomous Council pen kenep okil stame 28 March 2022 ani affidavit kipi polam tani tum ajulong lo lasi pini nilitum Damtang Council CM Dr. Tuliram Ronghang Sarpen kachitong dampen dini kelang lamcha na kipiduna tengpen pini nompon da laso lamcha ka tengpen si CM Tuliram Ronghang Sar stame dituman arjap thipen na chesong pilo laso pensi pini nilitum
alang liphat choro wek nanji athe ini Niphai thongke barni United Karbi People Club atumpen Congress asong workers meet ke padupon Langpher Congress Mondol Committee pensi bangso amai phaponlu bangso along Karbi Anglong District Congress Committee meipu Sum Ronghang Chief Guest Saman penche tongdun General Secretary Dr. Mongbe Rongpi Asok Teron Roton Ingti pen chenglok bang pharoke thomso se Congress claim bangatum chetongdun bangso along jasemet Sum Ronghang pen ke jongpona tengke Langpher local BJP MSC Ram Singh Timung alangli Langpher constituency aphan thangnat kaching thoramo claim clipin lang Lapen aprang pen bang jokta claim clipina sai MSC Ram Singh Timung abang rat atum sai claim project along pen 6% antangka endun puta Sum Ronghang bang swamaya long pen akoi pipon Ram Singh Timung Ram Singh Timung amin langkah mahasiswa jika kemudian seperti Indonesia itu MSC Hoki agor ke besar tangkap kita boleh itu teu Ram Singh Timung kamu boleh paling eta kami boleh paling kangen cuma dosa boleh kamu boleh itu Ram Singh Timung itu eta kamu boleh paling Edukia boleh paling Ram Singh Timung Rayo para buswa Rayo para koneksi politik kalau kami tidak hari yang itu Harroghat Sports Association Auditorium Hall along Asa Klembang Phiatum Zonal Level Mai ke padupon Theraponi phai thongke brai CR ni adapor phai baji kresia por malom Harroghat Block Primary Health Center angkang kedoan Asa Klembang Phiatum chingrum si Harroghat Sports Association Auditorium Hall along Zonal Level Asa Convention mati mai pedupon Bangso amai along Harroghat Municipal Board Chairman Protap Hondikoi Alohiaman penche tongdonsi la bangso along SDMHO Kabonteron P Samuel B Block Manager Bir Singh Timung bangso along Harroghat BPSC angkang kedo asa klembang phikado kawi bang pharoke thomra phoke batum bangso amai along che tongdon la bangso angbong pen ke klem kemenai abang phiatum aphan bang ke thom ingwai ponsi ke cheng anong e Dengau CHC pen Rohila ingtipi adun thuanong e Bokolia CHC pen Probina Rasbongsi lapen ke thom anong e Parkup Pahar CHC pen Juli Bepi atum aphan 2021-22 aning kana farman asa klem bang phi angbong pen ke klem ka chipaduk nai lapen ke klem kemenai anong e pipa jur ponlo Havar ke hat pen Sivoram Kro Karbi Anglong News আমার হাওড়াঘাট ব্লক পিএসির আশা এসোসিয়েশনৰ কনভেনশ্যন হৈছে ইয়াত আমি আজি সকলোৱে মনোৰঞ্জন কৰিম বুলি একগোট হৈছোঁ আৰু আমি NRCMৰ কৰ্মী হওঁ তো আজি আমাৰ বহুত আনন্দৰ দিন আমি যিবিলাক কাম কৰি আহিছোঁ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমি সেইবোৰ কষ্ট পাহৰিও আজি আমি বৰ আনন্দৰে মানে উপভোগ কৰিছোঁ আমাৰ ভাল লাগিছে এনে আমি টোটেল আমাৰ 320 আশাকৰ্মী আমি গোট খাইছোঁ আজি আমাৰ ডক্টৰ সকলো মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কৰ্মকৰ্তা সকলোৱে গোট খাই আমি ইয়াত আজি আনন্দ উপভোগ কৰিছোঁ আপোনালোকে যে 2-3 দিন আগতে বিফুৱা আন্দোলন কৰিছিল এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছে নেকি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰা নাই সেইটো আমাৰ আজি মানে ক'বলগীয়া আমাৰ কাৰণ হৈ পৰা নাই কাৰণ সেইটো আমাৰ এটা পাৰ্চনেলি আমাৰ হেৰি কাম কিন্তু আজিতো আমাৰ গোটেই হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট লগ লাগি ছাৰ বাইদেউহঁতেও সকলোৱে আমাক সহায় কৰি আদৰণি কৰি আজি আমাৰ এইটো আনন্দ উপভোগ কৰা হৈছে
kamen te rang pi ke so det penajok kirap ka chohang Deitor Police Station ke parlo lang parpan mai sotok bi amekar langmang tok bi achor kamen te rang pi ruini bakan lo kesu apokathan dokok apokathan le ke thorlo pulotangti alangli thang ta chipu thekthi lapen ke chardak charbu titi lapen ke alangli ke asopotave sorlo inudvet lasi langbang ave detlo lapen ke kamen te rang pi achor langmang tok bi alangli ta anokang thong thektik Lasi Local MSC Forest Development Board Chairman Richard Tokbiaphan Nangravek Thapusi Choningri Padikrimlo Lapen ke local leadership mate ke theki dinga tuma phanta nang choning ripon lapen ke lapu komatne ningke me penjongsi Nangravek ji pulotangte comment rangpi account number salong kahumri ikjia phan choning ripon Han Bokapen Robinson Killing KARBI ANGLONG News Humbara Jopen di keso ke kosona jalat কিছু মানে আপক কথা গ্যাস্ট্রিক থান পুনকে একদম আপক চুকরলো পুতে একদম আরিয়া কেং আন্তা cepadum labi tangte nangli tum la peson kona ni si langdam lama doktor hempon lama পনলো পনকে kona tong pon iglam ada promasi bora bora bakalibo bora lo hempon iglam biji selente enlo biji selenta enta punilong memida lo di memeda tangte lalang li phan ke lang abang duma hem usumar peson duma sumar asupo ave ave dadi Pinso sumar ave alo sumar supin society lasi society lilu MDC Dicatok bi nangli fansi chuning rilo kira nang rabek thap pusi punilo di sabila kol Richard tok bigari lo kumane ke thek dinga tum jong si ning hang do ke the ke ding do anak tu lipun te ke rab ning hang do bote nang rab ik thap pusi nang tum chuning rilo ke di cho